دکتر سامی اتروشی اندام برای پارلمان عراق شروع و کار سیاسی گلم دابتش دو که دکتر افدمی باش نوا وان روزن پیروز رمضان دا اول ما هفتیه کا شری در باز کرد بی هبونا هیویه کا راوستاندنا شر لی ام دی بینید روزن به دا شوازی شری بیتا گوهارتن سستر لی بیتش بر کوبته تا بحث کرن کارینن ایران زیده هاتین لیدان کارینن و گلکین بوینه بله سلام و رز بوده که جوان هر روزی بو بینرین کانال کردستان 24 مخابنی و کی تا گویی ام کفتینات واروجد خلق بین ودان بیت مفروضه و جوره که امناهی یا درونی هبیتن روز به روزن دک کشو گرفت در دزبن یکش و اف جنگه و دست بگیری راست و خول سر کردستان نینه بس امید بینین کاردانایت دی ساد گشت کردستان و کردستان جیا به ضررمند بوی هیوید که این کرد ببینن بردوام نبیدن اگر ضرر نه ضرر ده بردوام بیدن بیاشن فده نافچه همیه گریدن دیسا هیوید که او آرمانجت هاتینه دارشتن جوره که لاینا و کیتا آماجه پیکیری اگر عمان اگر ترکی کو بحثات شویدی اردوغان جی محاوله کریه هندک لاین هبن کو وی شری براوستن وی جنگی براوستین اگر نه بیتن لای بیشن لشکری و لای سیاسی و هندک دولت قازانج بکن بس بیگو من امزان وکو حالاتی و دیسا اف منطقه نافچه گشتی دی ضرره که گلگا مازم بینیدن باشه او گورانکاری بو نافچه تینه بحث کرن پیتوی پنده هیا حوصا ضرر و زیان ویب کفن حتی ولات یا جی نقشه اکنیا رجلاتان آوراسته هم ببینی اب دیت نامن هندی از جاب دریا و بابت سیاست کم گاگ جوان اواتی تا گوتن موضوع نقشه بیتا گوهرین او گلک جارا اسرائیل بحث کردن و نتانیاهو کار سر هندیت کردن که نافچه گوهریتن ادبر جوان دیا خدا بگمان هیچ ممکن نینه ظروفت نکده از خونه بینم یا ممکنه حتی اوانو که او لیدانا دست بکیریل گل ایرانی که از بیشم امریکا وکو پلان نبویه حتی بری نوکه جی ترامپی و گل جارب خو ترامپی جی سر ازمانی در کفتیه تایبت پشتی شر 12 روزا وی بحث کرد یعنی نه هاتی نکو رژیم جناب ببن بلکه هاتی او چک اتمی در فتح ندتن ایرانی هبیدن بس اوی جاری هاتی ریدان بدیت نام پالدانه که اسرائیلی بویه بو نهیلانا حساب که دجمنه که ویت نافچه دا چوکو اوی دی همی تقریبا صافی کرینه اگر تطبیع بیتن اگر لای سیاسی بیتن اگر حتی لای لشکری و بیتن بس ایران دفی جهه که مترسیه بو افجا اف پالدانه ها و که مگوتی نه پلانه که هاتیه حتی ترامپ آن امریکا بود دا بشکرنا ایرانی دا امت آشکرا بین من باور نینه ایران بیت دا بشکرن من باور افشاره دیسا وکو امریکا بریارا نتانیاهوی بریارا کادیه هزر کادیه بس بدیت نامن بکشانا ویشاری دیگه این تاوی آستی که نتانیاهوی دویتن دا بش بکت نبتنه ایرانی اگه بوی بیتن و نافچت ویره و دولتت نوکل ویره خاصة نبت عرقيات ذهبن يعني أكيد بيجن كامينات ذهبن أو حسكتن دابش بكتن بو چونكو يا مشهورة كو هندي تو دجمني خو دابش بكي ديل سرتس فيكتر ليتن ده في أفهم همي دجمنين أف منطقتها لو ما بريارة نتنياهو أو كو إيراني دابش بكتن يعني برت بكتن بوشي نت خدمته أو هم هزت كي مثلا بو كردايان بو بلوشايان بو عربستان إيراني يان أذريا نخیر بو هندی دا اف منطقه لاواز بیتل بردستی توی بیتن اف جا بس دی بدز و هیتیام دز و ناهیتن من باورنینه برام بری ایران بدز و بیتن گل هندی که امزانین اگر تو براورد بکیش لای لشکری و بیتن لای استخباراتی و بیتن لای حتی تکنولوژیای بیتن امریکا و اسرائیل نه بیشن قاطع کد دو قاطع 10 قاطع که 100 قاطع ایرانی نبن یعنی شیانت بیت پترنش ایران ناگهی تبه بس یک خاله هی الدف ایرانی کل دف و همیانینه کو بابتك ايديولوجيه بابتك دينيه اف قضيه ديني نكوبتني بصرمانا بابتك احتمال السرشاشه قالك كيمتي تاغوتن شيعه 1400 ساله بخو حسابت كان تعدالي هاتيه كرن نبتنيش لاي دجمناوه
حساب كات خوش لا يسنا جيفا ابركت دولتك بدس كفتيه ابناف ولاية الفقيه ابناف جيجري امامي هاتينا تشكرينا كو اوش خميني حتى انو كا بردوامه نه برهوا افصانهي في دس كفتي او حساب كان دس كفتي اش دس بدن بو شركه هوسا لو ما از بيجم شيانت امريكا اسرائيل جلكن بولداني ويا ديار فات روشت بوريدا بس او شيانه هنكو يا بردوام بيتن او شيانه بو هي حتى بس فيري دكتور يعني جريداي يعني الشرع ايديولوجي ايني بكم راستي بو اسرائيل يجي شركه هوسا ما بس من ايديولوژیا شرک البرانبری آینی جبوی جهیا بو جهید پاراستی من نوا ولاتکی دا کو ما ترسیل سر نبن من جدی ساجی شرک سیاسی البرانبری چککی کو اتومت تا بحث کرم دست بکوت موشکین پیشکفتی دستی دانن لا يا وتا اماجا بكري آينية آنيا دينية ديتنا من حتى ترامب يجي هندك بوچونه تين راسا كسا كين هاتيان ياسين كو بس جاوي البارية و آبورية والمنطقة و طاقية والزية بس نه رويك دي از بيش متى دينية الدفيجي هاي يا إسرائيل جي هروسا بس تشتي جواز الجلوة هردوكا شيعة و أفرجي معها خلق تزاني به 1400 ساله يلطميت كان يعني الدفوع چه مشكله لينا ايك بمريتن ان وكي بيجن طبل سر خوبدن سرا بوري وكي بيجن ميجو بوري افجا برهفن نه ايكو دوب هزاران كز بينكشتن دلفكو شهيد الدفوع هر شهيده برهندي اول دفوع هي عشان بيجمتن يعني فيان بو مرني الدف اسرائيليانينه الدف نتانياهو مجموعة كافيل جل ادبيتن شاري بكان بس افدو مشاكل بهز تل ابيب كاتينا نكت ناف خدا الشلقيين يعني هيفيت كان زيكا براوستيتن يعني خلقي اسرائيل يهاتي الويري امناهية ببينت نهاتي بمريتن افت 45 صالة ايران البن جماروية ونخوشية وطنقافية دا يتحملت كان افتحملنا بيجمت خلقي رازية ديار بتروجت بري نكدام بيجم بري اف شاردس ببكتن هزار خلق اكنا بيجم صدا هزار خلق رشنا سر جاده بس الجلن دي جانب ايديولوجيا كي مگوتيتا ابديت نامن ايران بهستر شوا و برهفنينا زيكاش دز بدتن اما او تكلم كيري موضوع تشيكي اتومي افاجي خاله كابيتيفيا ديار بكين يعني عمان حتى اخر دانستان دنيتويجي اما جابن ديكر عمان زيبزي تصريحات نادتن داخوياني نادتن بس حتى اخر رينش نواجي يا امريكي الجل ايراني اما جابن ديكر كو برف بيش وچن يعني ايران يا برهف بو اوا خالات دويه كو از حسكم اما جاب بكم كو دم از بيجم ايران ايديولوژيا ايران هندي بشي دي شركت بس اگر بزانيتن دي رژيمش بنچيتن كاك جبان اوا گلك اگرنگه اگر بزاني دي رژيمش بنچيتن يبرهف همي تنازلات بكتن نه چکی اتمی پیلیت نه بالستیا پیلیتن بس رژیم بمینیتن نه هلیتن رژیم مای پروخیتین لو ما مبارنی ایران پروخیت لو ما مباره ایران دی مینیتن یان بشر خود بردوام بیتن که اوانو که او کار بود کرد استراتیجیات اوی جدایش یا امریکا بس دکتر الویری مثلا اسرائیل امریکا ها هکا ایران پراستیش زانی مطرسین نافچونا رژیم السرن کیشک زیادتر پیشم مطرسیت زیادتر نافچه چکت یا جی دست برداری برنامه خو اتمی برنامه خو مشکیب بد هندی بشت دی گرفتا درست کردن کشا درست کرد مدی دست بکر بری الاسرائیل بدل دبی دا بری الاسرائیل دا یعنی الامارات دا حتی دی آذربایجان دا یعنی اگه پیچه بیتن هر کسی که پیچه که بینیشه بچیت نه ایلا حلیف اسرائیل بیت بس مجال تدا هيكو هاري كاريك بإسرائيل شتى أذربيجان إنسان موضوع وزيت ويرخيرا بو إسرائيل شتى أفجا هندي مجالك تدا هاي بيتن ديليدت وما باورا دي جيت مرحلة كأو مثلا مدهي دي تخرم شهر شار بكار إناي برانبري إسرائيل يعني وي بيستريت هين أجر حتى أنو كرسمي نهات يرى جهاندن أف أسبوع كماي أفهمي شرطي تكرن چونکو بری دانستاندن کد دو ماهی بیتن افشار دست بکتن نتانیاهو تصریح که رسمی دا گفت اول 10 روز دی الدیف و یورانیوم مخصب الدف ایرانی الشيء خلال 10 روز دا قنبله نووی چه کتن و تا دیر نیخه بنوانه فقط او نکشولت کتن کار سرهندی بکتن حتی اعلان نووی بکتن کم نووی هاي ويدا ميدا دي راوستيانا كا كومبليتي تاكرن چكو يوم بيت شر نووي المنطقي بتاكرن كو اود بيجن حربا سيئة كو از بارنا كم در فتاهن دي هاي بيتن كس لان مجالي نادتن
بس اگر ایران پیچه بیتن او خرم شهر هاویتی چنه يعني صداها مشاكل في جوريتين نكاوي إيكاديا هي قد بيجن يوم القيامة بيجن حتى سيه بيجن مشاكلتين شو نوعا زاني چند مدايوي 10,000 كيلومتر مربع يعني 10,000 كيلومتر عفوا وكو درجاهي مدى واتت شيتم جينت امريكا اگر چولك امريكا بدتن نل واشنطن وشعر دا بدتن اول رشيا كمازن ابو امريكا افجا هندي بيچه بيتن في دمي دا او بسيارة كلام كري دليدت الدورو برا دتن دا بس شري مازن بكتن ايك وشري دريج بكتن چوكو بقناعات ايراني اگر شر دريج بو دي امريكا واسرائيل وسطيين ايران نا وسطيين باشا بلا هارو ليبدان ايران نا وسطيين بس دي اسرائيل وامريكا وسطيين بجا دي چتوي خياري بيجني دانستان بيتا كرا وجا سر دانستان دنان کارتا که پیسکو حتی روزه یکم داتیا بحث کردن که دست ایرانی دا بو نمونه گرو هرمز امریکا گوتیا من نگرد یعنی دی ساجی ما ترسیل سرکشتیان هنه هات نوچونا بازرگانی راستای حتی چرا ده برجاندین بازرگانی ین ولاتن اروپای دیوکن بجدیر سر حل که پراوستن برجاندیا ایران بخدا بچین که افز آوا نافچه زیده بشکه دست ایران دا شد تحکم پیبکت کاریگرین راستا خور سر بازرگانی و انرژی و جهانی جیب گشتی بکت کارتکا پیزه دی ایتاب کار اینان یانجی چاویل کارتکا آسانی نه کارتکا گلکا هیزه دستت ایرانی دا بس دیتنا من آخر خيار نبيجم آخر خيار كهو ما قلت احتمال مشاكل ماستر وكوبزاين تو اكيد بيجن عربي اخناك هاي بيجن علي وعلى عداي نبو من ونبو دجمن من هما خناهلي دي خو تدمير كاتو دمي دا بجا چم مشاكل هبي دب كارين بس او خيار بريوي موضوع جروا هرمزه بو چي نو كانش تبكار بينيتن چوكو حليفه تو بخوجي بيتفي جروينا يعني بونو من الصين حتى انه كحساب كت حليف راسا خود ديار ند في شريدا بس بشجيره كي باش ابو ايراني تشلش صادي شو الزا صيني ايش جرو بيجنش هرمزي در كبيتن جروا هرمز اول شلو اكيبه ياباني حفته صادي هندي بس حتى بيجن حتى زنيكي شي صادي افجا اف منطقه روش هلات او بخو بتفي بتروليه اگر نه گروا هرمز بیتا گرتن اصلا دیزار بلکا مازن الامریکا داد بری لایانی دی یعنی من هزار نکن بس تنی اف کسی وزید بتن دیزار روی کویتن ما وزب چه تکرین ما نب دلاری تکرین اگر دلار وفرکا باش نبید بردست و خلیج دیساوی پاره بکار نینم بو و برهنان دخول امریکا و اروپا يعني اف ضرر ابوري دفكي كابيتن اف جن بابتك ودنت بردست ايراني لو هشتا ابو ايراني ماي وايراني هندك تشتهي الجرتي بديتا من اف صاروخت اف مشاكل كاب كارتين حتى نوكا بشكل باش البردستي هي كو بابت دي هي هالجرتن كو بونمونه حتى نوكا الشر الجل كان دافي نكريا انا شر الجل كان دافي او كوجت بيشتي من سياده باراستي من هندك ويزجهت امريكينا ازيل الدم هرچند طبعا یا در بازبو هندک تشتی دیجی دایش بلی رادارات و جها بس هندک بابتی تیدن اگر نیتا شری بینتن یعنی بنمونه بس آوا خلیجی تیک بدد آوا بخارنه یعنی ویزگهت چکرنا آوه دی خلیجی همی تیک داتن کن داوی بس ایران ویب کارنا اینتم دیتنا من ایران نویتن دجمنت خوزی دکت و دولت همیات داتن وكي او بخو حسابت كاتن بيشن افجي اسنا وقهم امريكا من ابيت الشر المباشر قال امريكا بكم ازيدان مع اسرائيل يعني برجاندين امريكا ادت الولايات المتحده حتى دانا تركي بله هر بوچه يعني دا بيتا فشارك يعني ايران تزانيتن ضررك مازن ناگهينتن فشارك سر امريكا دا امريكا پشيمان ببيتن اجوي شري يعني انه كاس بيجم همي كار ايراني اوه بس ولي بكتن امريكا پشيمان بيتا دكتور چونكي همه تيوا رمضان دا روجا عينيا روجا كا بيروزا يعني جبلي كتو يعني اندام بري برلمان عراقي شروع وكاركي سياسي بتو كساكي دياري جيت نوفا يگرتو اسلاميا كردستان و حزبين اسلامي جيدات نوفا كردستان و عراق داش برندي از بابتي بيك و گريدانا كي ديال اسلامي و بوچونو آيني جيبكم گلا جارا وقت تشتي وسا چد بن بيك و گريدانا چد بجن اول نشانت روجا دماهي كينه ده بحث موشکاب ناوه یوم القیامه یا ایران جیکر که حتی نو کب کارین اینه اول نشانت روز دو ماهی که تینه حساب کرن یعنی
چه بچیک چه جیان مازن بن یا جی تشتکی وصانینه نخير كاك جوان من اف بارينينا اف شرا دي بدمايكيت مهمي قناعاتي تاين اف شرا دي زيد يعني اكو خلق جالك دو دلو عجزة وبخامة شرا وخلق دي تاكوشتن دي ضرر بينين بكارا بي وكي بيجن طنقاويا دي بينين بس ما باورنينا اف شرا جاري موضوع رجا قيامتش تا جالك اماي بوي يعني ام نشين بقياسه بكين اف انا شولي ما بس اتو فيت بحثي واقعي بكي ام بحثي واقعي كي جيوسياسيت كان جاري ايك بلا جانب كي دينية نافدا بس چه درفت نينن كو اف شرب جايتاوي آستي بو بجا دكتور نه همون ما بستا من روزا قيامت اخيري كو همول قيامت بيت وكان نشانه مثلا خلق زيدا بيتا كشتن زيدا خين بيتا ريتن باجر ولاد بنا ويران كرن سر راه هندكو خود مروف چكرين ابو آودان كرنه نشانه تو ساتين بحث كرن يعني اگر تشتي وصاته ديتن دي ساجي البيشيا ما كارساتن مازن تريكي دانه هر دیسا من او بارینی نکاک جوان او تا کرم کری نوکه او دولتت نوکه جاری اولا هزا اتومی هاتیه چه کرن همی لاین چاد بیجین رجدن سر هنده او چکی اتومی بو هنده بو پاراستن آشتیا نیف دولتی نبو شر نیف دولتی یعنی چکی اتومی هاتیه بکار اینان آن چه کرن دا مترسیک بید دا کس دست خوب بلن نکتل سریه دی دا شر مازنه چه بیتن تایبت او دولتت خدانه چکت اتومی جا تب خوب باری پنده هیا چکی بونمونه دست پیکا درست کرنا چکی اتومی دا والله تو ایران بینه یعنی نه چک بیا خلکی بخو او ایران کاریا چکرینه دا باری زیده تر بکیشیه چک هاتیا چکرن بو پاراستن امروفاتیه یا جو هاتیا چکرن بو جناف برن امروفاتیه جاری وکو درست کردن بیگمان او زانای درست کری اپینیتی چی نکر بکو بو تدمیر عالمی بو نهیلان عالمی ام همی زان بابت دکیومنتاری سرهین بس امریکا بخوب کار اینا بو دیار کرنا هزا خو امریکا ولی کر جی اپوی چکی ولی کر کو بیت هزای کمین بیشن دنیای همیه دا بس پشتی اگر امریکا بتنی هبایه داوی مترسیه بر دوام کتل سر خلکی و بردوام اگر پیچه باید دل هندک عداجی دید بس پشتی ولات دیجی او چکب دست خوفه اینای نخیر دیتنا من بو آشتی نو کتی تبکارینان نه بو شریب کارتی تبکارینان لواجی نویره نو که امریکا هندی بحثی کوریا بکتن بونموند ویتن کوریا با کردستان لیب داتن نبرید لیب داد چون دی اول شر اتمی پیدا بیتن شر اتمی پیدا بیتن همیا کار خوی کری کو شر الهمی ولا طبعا بیتن لو من باورنینه چکی اتمی بیت بکارینان اصلا وی دفته دا کس نای چکی اتمی جبر ایران بکارینیتن ایران ده همی شیانت خوب کارینیت و کی مگوتی بلاواز کرنا ولا لانا دا بین دانستاندنی دا رژیم خوب پارزیتن او رژیم اگر وکی مگوتی حتی بلاوازیش بمینیتن دهلی و اگر ملاحظه کربیتن حتی اخنیت ترامپی راست ترامپ من دجار اخنیتوی وکی چاد بیشتر متوازن نینن سنگینه هنده جاره آخت نکید بیشتن بس آخت نایی که دماد بیشتر مدید اسمای خود تیب کن بو دست نشان کرنا شینا مرشدی و تا درفته که هی رژیم هبیتن و درفته که هی کو کسی دی بیت دست نشان کرن راست ایران وی قبیل ناکتن بس ایران مجالت دای وکی مگوت اکب زاین نماناویه نخیر دیتاوی اپشن دیتاوی خیاری و شر یا جنگ مازن النافچه یا بو عالمه من باورنی نبیت کرن و او خلقه بی درجه نای تکوشن خلق دی تکوشن شر چه شکلی هبیتن بس ناگیتاوی آستی اوی تکرم کلی کو بیت رجا قیامت یا نمانا بشریت نخیر مشتا گلک آمایی بدید نامن دست رب العالمین ده بس او ام خاندنیت میت تمام سیاسی بی بسیار و خواندن تا یانجی خاطر اکت مشکلات تا بت تحس کر بت نویسان بت یانجی تبلاف کر بت تشتکی تایبت هست بی بسیار خودی گاگ جوان اول نکل هزرامن دست ما تقولين دجارة بابت دینی جبینت نفدا عبدالمطلب دم ابره الحبشي هات يسر كعبه شو حشتريتي برزه ببون شو دفع ابراهي قلتي حشتريت من قلتي امت هاتين مال خراب كين كعبه خراب كين شنو قلت بسيارة حشترات كي قلتي خداني مالي يهي بس جاري خمام من حشتريت منن نوكا يعني بلا تشبيه بس دف من خمام كرده نوكا في كودانيت نكا امتي داجين ولاتي ما يعني بيجي ملتي ما يويران تلبيت ترك وعرب وفارس هذا يا بردام او خاطره مناش هم يا گرنگ داره
كرد بي خدانن الفي منطقه دا هر وي. ايكي تيتن كردا بكارتين تن بو برجواندية خو بتني بو برجواندية خو لو ما اتبيجم ام بي تفينا بو دوزاخو بو بزاوا آزادی خوازاخو ما هندك هف پیمان هبن وكي امزان بزاوا آزادی خوازا كردستاني الفيري تزاني خو محتاج روسي كرين خو محتاج اسرائيل كرينه خو محتاج امريكا كرينه حتى شيعة كردستان ما بقين تهريمي افجا ام بي تفينا و پتویا سرکردید ما کار سرنده بکن بس نت دمکی وکی نو کدا کو ام دمایی که دیسان بین قربانی پتویا گله که بشیار بومبین وکی چوا گله جارا بحثی اردوغانی تتکرن نه ان شاء الله بس قصد من سیاست مداری به حساتی تکرن کاک جوان یعنی انو که وکی اردوغانی راستی ریویت سیاست دا دما طیارا روسی العردی دای کویت ناتو دای روجا پاشتر چور روسی رنش نخاره افجا افرو که توازن هفسنگی راگرتنا هفسنگی الوین او چی هم گلک پیتوینه يعني دم نفسي هري خوب بارز بخو افبانا ان شاء الله سرکردات یا کردی قال لك سباس دكتور سامي يعني تزاني چكو منطقه یا شلیه هم بیجن پیتویه کو ملت خو هم پاریز قال لك سباس عندهم برلمان عراقي بري شروع کار سیاسی دكتور سامي اتروشي تو قال مدابوي سپاس بو رمضان و عین یا بخیر خدا قبیل